Kasamla Data P Marpana, Kabadena Kashnong Maukadwat Southwest Kasil District, Kala Shajir Ban Mikmadi Kajala Meghalaya, Haka under 19 women's category, Haka Northeast in the Zone Badminton Championship Arajarpsan, Kaban Salong Shan, Hanong Ba Agartala Tripura. Kumta halor kani ka benta ka Southwest Kasil District Badminton Association ka penpau da ka jingman ka bakraw bakala say ya ka way na gisamna red na po ka district ka data P Marpana ka bla shajid ban mikma da ka jala Meghalaya ha ka jingida ka badminton under 19 women's category ha ka Northeast in the Zone Badminton Championship Ajapsan ka Bansalong Shen ha ka Nongba Agartala Tripura. Namarkata ka Association Lingba uba Stelin H Dingdo uba de President ka Southwest Kasil District Badminton Association haringkat bat uba Taidi Walang uba de Secretary ka Southwest Kasil District Badminton Association lembat kidukat kile don ringkat lang banket pocket wiang padai mensi me kasamla day dap hi marpana haswa bahkan semi na kashnong hakini gikendiat sngi banwan. Kapan kau asa ba ang gulay ng tawla yang ani kalat mentabat kumjuri ke bahayang hasam wala ju spot yang aman gasni but kumjuri pi association bala ju spot yang aman kelam ba pingom long emo ada kelam ke association ngamla tang maroi bangan dia lai persengaban ai ku play ro ino hikai jungai pelaju hikai yang aman kasni ban dalam yang malay praktis yang aman kasni man kapor seban ai ku sawasan tapan kan satai di bla yu arab yang aman pen biang lem kikot isla coba lek citesha nanti tai publish rata tem timur tengah nakarmen hi wan yo Southwest Kasil District Badminton Association idon dengan kapor ban perlong gani ke jingi kendu ba kendiat aping jungi kadaw perlong ba hagani ka state championship program sudep ka 40th state championship bolong ha nongpo na kaliang ki nong kai jungi yang ni ila le persen malai pun riulai tunjung di awal tim semula poi jika thong ten reg jingi le kile persan kila poi ki bubun ki match ki decider ni nongki tingi aku play gini kini milik kai jungi idan ni kini kit kambar aja kasian kerpang idan ni banjon ibu dei offset in chat ni ka Malkurat police station iba tray ni bat iba ni sim mentaru bani jadi badminton ka open category bat iba la represent ru yang ni district jungi tingi dokumen idan ni officer ni tray hak ni district jungi bat iba sim mentalam bat ni dikene kini kundu ni minta kata kerpang bana kali ngi duni ndak tak dokumen ka sosial di jongi by way nagi nong ilakai jong ni ka district jongi ide da pi marpana ila shajid ban represent ni ka state jongi ha North East Interzone Badminton Championship ka Banlong ha Agartala Tripura ha kita riksawa dunyam tingi penpau yang dokumen namar ila shajid ha ni ka championship atau under 19 kategori. Di hot kumang lagi penpau di por di nak barok ba. Kani ke district jongi kenang dunas bubun kilian. Kinung elekai kibun riki jaka ki Indo Stadium. Idon iwe berarti kabating ting masuk pada komoditi kinong praktis. Di kani ka long sisa ke jingdu ini walang idon ki potentiality ngumut ki bun ki player ki badan ke potensial. Begit poi ki jadi benda yang makam sejong henry keting duna ki jakai lekai ente kawan raga jing ko igri kena ni henry wala kata ki persiang mana ka snem bagi championship paper ki represent ni ki district dongi idan ki ba yo ru ki medals dan ni ki trophies idon ru ki mamia di kini keting lek menta kalau be ki papun dokumen ni position wat ding ki jing ki mangi kendu mangi jipun pa ko porsi ko henry ni we ikon samla kena ni layo sajid tingingai kani kadika challenge ia wi net man let mi kmat shabar na kajala kamde ko busuk bila man on na jaka ka ba ngimpat bit pat biang langin on ka coaching ni ki indoor nrai
yo 100% di negara pengen bani ai play di kon samla ni de pi marna bila saja but kani ke championship pun mengalami semua ini kan notice in the zone badminton championship kan agak lah bagi bajam nang ni in qualify di national interzone badminton championship tinggi kermen bin le bah baru di persiang menengkong tadi exposure menengkong nam tajungi mandate represent dia ke jelah jungi seki jelah di bersama lagi dan di kermen bah in late dari kermen in late dekat determination in dia kun in crazy tom bah ot yang tadi jingjok jingrem ngim da ong dari keputusan kalau bah in yo maniship benda kan di keburam yang kum ka action keburam ya i simet yang mikik pai yang kesam yang kan